الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، إن شاء الله تعالى دي speaking كتابك فقهي كما اختيار كده إن شاء الله بو في دورهانه كو أوجي متن فتح القريبية ينجي مشهور متن أبي شجاعي. أف متن هني إكشوان متنايا يا أبو شجاعي تأليف كري شي كري كو بيجلك خزمة مذهب الشافعية كري چنكي تشتكي مختصرة مذهب الشافعي رازبين رب العالمين سربيت اجبر فرهترين مذهبايش نبين هر چار مذهبا مذهبك تجي مسائل ومذهبك برفرها وقتی تو داخلی مذهب امام شافعی بی بزانه تو داخلی بحرك بوي. أبي شجاع رضي بنا رب العالمين سربت إيكشوان علماء مذهب الشافعية كو رب العالمين عز وجل عمرك دريجي داوية وعلمك مازنجي برفره داوية. أبي شجاع هو القاضي العلام المدقق الإمام الناسك الفقيه الصالح المحسن التقي المعمر شهاب الدين أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العبداني الأصفهاني. أفخل كي أصفهانية رازي بنا رب العالمين سربتا. ولد سنة 33 و400 شارصد سيه السي. أبي شجاع رازي بنا رب العالمين سربت يبوي البصرة. إذن شارصد صلاة بشتي بيغنبري عليه الصلاة والسلام. قالك خزمة دينية كري ورب العالمين عز وجل رب العالمين بيشتن هر كسك رب العالمين خيراي بفيد دي علمي برزقيكت وهر وصا رب العالمين عز وجل بيشتن بيغنبري عليه الصلاة والسلام ديسا يا رب العالمين عز وجل خيراي بفيد عمرك دريش وهر وصا عملك صالح. أفشوان إنسان أبو كو عمرك دريش رب العالمين برزقي كري. وقال الديربي إيكش علماء بحسيويت كاتن بيشتن إنه عاش 160 سنة بيشتن عمر أبي شجاعي صاد 6 صالة عمري بري صاد 6 صالة عمري بري شل صالة بس مذهب إمام شافعي خاندي شل صالة مذهب إمام شافعي رازي بنا رب العالمين سربت. وهر وصا وصفتيت كان من لم يختل له عضو من أعضائه إيكش جسده بي جسمه بي إيكش بشكي جسمه بي إيشو ألم نهجرت يعني جسمك ساخلم ويزيرك هبو ندسته بي شلالي بو نجاوت ويكين بو نگوهت ويكين بو نأزمانه بي جرام بو نجسمه بي إيشكت أبدا يعني ساخو ساخلم بو وبعمرك زدجي صدو 6 صالة عمر بر وبجسمك ساخلم. فقيل له في ذلك قلت بسيار جهاتا كنا سربيش هندهن الشاكي عجيبة صدو 6 صالة بعمري ببي وتو هر قاهتت وكي جحيلا بن جاوتا وكي جحيلا بن ذاكيراتا هزراتا بيراميرت ما في قاوه قلق جرا تشتكي بداتا بشتي 10 دقا تشتكي بيرينينا وام همين قلق جرا امد عمري جحيليني دا قلق اشما ذاكيراوياتك شوي نشد قرآنش بركت يانجي نشد طلب علمي متنكيش بركت يانجي دستو بيت ويت كتينا بر ايشو ألما يانجي ايشت دلي و ايشت مشكية دف پیدا بوي نشد درس طلب علمي بكتن. والحاصل بسيارجي كي قوتي تشاوى جسمته سيصخلما فقال ما عصيت الله تعالى بعضو منها في الصغر فحفظها الله علي في الكبر. بري خوب دني چنجان جابوي دا بسيار جيكري كنت تو في عمره هو صيدان عمر و جسمته همية ساخلم چاوه هو صاتمايا قوتي هندي ازي جحيل الشباب ويبچيك قوتي من بأمريا رب العالمين نكر عز وجل بجسم اخو رب العالمين بو مبارست بيراتيفا يعني بچاوه خو مبري خونه دا حرامي هندي ازي شباب وجحيل وشهوة من افول قلت يا أسدان عمر بوم شافي من وكي خوما قه هر وصم قه ندا حرامي بيت خو نشو ما حرامي دست خو ما حرام نكريه جسم خو
من حرامی دا بکار نینه رب العالمین عز و جل بوم پارست حتی که افروکه ساخ و سلیم بید افی عمر مازن و هر وصا ابي شجاع رازي بنا رب العالمين سر بيتن قالك جارا يبويا قاضي وقالك جارا منصبة قاضي قضاتي بدس خوفا إيناين وقضاء ياكري وحكم ياكري تنابين خلق كده چنكي عالمه كي قالك مازن بو سر وقت خودا والدماهيك عمر خوجي ابي شجاعي بري خوب دنه انسان كي قالك بعقله يعالم بو وقت زیده بناف عمر و چو گلک جا علما ده بر خودن خو خلاص ها یه خاطر خود خازید بلا اف عمر مای بو شولکی بیت یش خراب مهمتر که اویجی چکر چو مدینه منور مزگفتک اتمال خود آوا کرل نزیکی جامعه پیغمبری علیه الصلاة والسلام بردوام اتوی مزگفته و اعتکاف کردن یعنی هکل مزگفته پیغمبری نبو علیه الصلاة والسلام المزگفته مالا خوبو و بردوام مزگفته پیغمبری پاقشت کرد علیه الصلاة والسلام خدمت مزگفتت کرد و گلک قرآن خواند و بردوام علم دا حتی که رب العالمین عز و جل امانت خو جستان دی و وفاد بوی ات مزگفته مالوی و هاتیه و شرطن اف كتابه هنه وقالك مؤلفات تين وكي إقناع وفا كتابة مشهورا وهروصا أفا فتح القريب اف كتابه هنه مجرد اف كتابه أفا همي شاكر أبي شجاعي بتنه جواب سياركيه أفا بتنه جواب سياركيه طلبكي بسيارة جيت كت بيشتى أبو شجاعي بيشتى أفا 40 صالة مذهب إمام شافعي بيجي ام وكيتا يعني وكي الشيخ نشين 40 صالات ناف مذهبي دا بچين آخاره بو ما تشتكي چيكا مختصرة كي ام بشين جبر كنجي و ام بي مذهب امام شافعي جي بزانين جابا بسياراوي دا ابو شجاع في كتابه چيت كت جاباوي دت ابو في كتابه هنه و دتا في بيشتي افا مبو هوا چيكر فعلا مختصرة كي گلكي باش و اگر اوه بیده شرح کرن و دیگلک مجلد دادای هات یا شرح کرن جی اوه چید بیتن 4-5 ساله شرح و خلاص نبید بله ام دی محاوله کن في دوره خودا باب العبادات تنه دی شرح کن انشاءالله تعالى بإذن الله ما أن يتهي الدواز ده درس ده باب العبادات هميه خلاص بكين ابو شجاع رازي بنا رب العالمين سربت كتاب يابو ما تقسيم كريا سر هندك كتاب هندك درجه تيدا هندك درجه هر درجهك بحسي هندك بابتات كت ياكو امدخين ان شاء الله تعالى كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج أفونا إن شاء الله تعالى داخلين أفجي أشوان تشتت عملينا شوان ركنت عملينا أفت رب العالمين عز وجل سرما فرض كرين وش فروضاتنا وش واجبات مازنية إسلامتيه هرش كتاب الطهارة بقرأ كو أف عبادت مثلا وكين فيجي نهاية كرن إلا تباب الطهارة بظاني وحتى يدموهي كهريكي شرط وشروط وأركان وواجبات تخويتين أم دي دس بكين أفروك إن شاء الله تعالى داخل كتاب بين أول كتاب ما يهي أول درجة كتاب الطهارة كتاب الطهارة إنسان بصرمان إيماندار أجر بري خبدته حديثك بيغمبري عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان يعني نيفك ورخك إيمان باقجية طهارة شنيكا نيفا ديجي عبادات ويقينيات وإيماننا إذن إنسان بصرمان وقت خو باقج نكت نشد داخل عبادات دي بيت جبر هنده دي بري خود كتابة فقيه هميا وكا چه كتاب فقيه سر چه مذهب هبيت وكا أول إك باب الطهارة
اولی دی چوا خوب پاکش کی خوب طاهر کی کادب چه خوب پاکش کی دی چوا پاکش بی چوا دست نویج شوی دی چوا غسل جنابت سر خوراکی دی چوا حیض و نفاس خیش کو دی کو جنکت ما سر خوراکن و حتی دمایی که اوه همی اش واجبات دیالکت مازن شبر هندل دست بی که کتاب الطهاره ابي شجاعي الفيريجي بوما إينا والدس بيكي بوما كرا فصل فصل يعني جزء جزء بيج بيجة فصل أولي قلت أنواع المياه وأقسامها جورت آوه وهروسا قسمت به كاد تقسيم بيتا سرچن نوعا المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه اولا دی بوما وان آوا اینیت نوعیت آوا دی اینیت که چند نوعیت آوه هنه چند نوعیت آوه دنیای ده هنه اوید یجوز بها التطهیر یعنی اوید جائز که انسان به خود طاهر کت و پاکش کت یا اولی گوتی ماء السماء یا اولی آوا عسمانی هر آوا کاش عسمانی بهده خاره آوا کا پاکشه و بسرمان شد خوب پاکش کرد وکی آوا بارانه آواش بفره تیتا چکرن آواش حالوب اشگجلو که تیتا چکرن هر نوعی که آواش عسمانی بهت خار اوه اشوان آوای که جایزه بسرمان خوب پاکش کرد یا دوی ماء البحر آوا بحره که پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوته آوا ویجی که طاهره و مریه ویجی یه طاهره تیتا خارن که مریه برینا تخارن مراره بس یه بحره تو ماسیه که بینی یا حیوانه که بحره بینی مری تیتا خارن و آوا ویجی بو دست نویجه تیتا بکار اینان ولو بو وخارنه ناچه بی تو وخوی یا سیره تو نشی وخوی بس بو دست نویجه تیتا بکار اینان ماء النهر آوا ریبارا که او آوا اوید چید هر آوا که چید چه کانیک بید چه ریبار بیتن اف آوید چن او گلک ات پاقشن و پیغمبری علیه الصلاة والسلام بو مگلک تأکید الوانا کری هندی که او آوید چن اشوان آوانا که چجارا پیس نابن اگر ایکل سری خوب شد و ریباره و تلویر دست نویجا خوب شوی یان جیش آوه وخوی یان استعمال کی اف آوه نجس نابید و بوده یا پاقشه یا چار ماء البئر آوا بیره هر بیره که هبید آوا بیره تو پلکشی بینی داره و تو خوبه پاکش و طاهر بکی چه جنابت بی چه دست نویش بیتن آوا هجی تحقی استعمالی هی یا پنج ماء العین آوا کانی که آوا هجی انسانی حقی هی پاکش و طاهر استعمال بکد یا شش ماء الثلج آوا هجی مدگل یا ایکی گود که مش حساب کش ماء السماء بس ابو شجاعی آوا یا کلیا ششه آوا بفره بجا چه بفرا سر عرض بید یان جی بفرا صناعی جی بید یان بفرا العسمانی تتخار یا چوا بید او بفراها ناچی بید هیئت سر هیئت بفره بیت بکارینان بلکو او بفراها دهیتا حلاندن بیتا آف شنی دهیتا استعمال کرن چونکی گوتی ماء الثلج نگوتی الثلج اگر تو بفره بینی و دست نویجه پی بشوی راست داری طربی بس هم دی بیجین اوه نجایزه اوه ناچه بید یا جایز یا درست چیه ماء الثلج آوا بفره اف بفره دهیتا گیواشتن یا دهیتا حل کرن آف دش برچه شنی پیوی آوه دی دست نویج هده شیشتن یا هفته ماء البرد آوا گجلوگه او جی هر وکی بفره لازمه بهیتا حلاندن و شنیکا دست نویج بهیتا شیشتن ثم المياه على 4 أقسام پشتی هنگه گوتما هندی که آون عامت آوا اف آوت ما بحث کرین و ما بحث نکرین آو همی ادبنا 4 قسم 4 نوعت مازن یا اولی طاهر مطهر غیر مکروه یا اولی طاهر مطهر او خود اصل خدا طاهره و مطهره يعني چه طاهر يعني ابخويا پاقش اشوان آوا اوید سری اوید مگوتین و مطهر يعني دیتا پاقش کردی
هندك آویتین دینو که هین اب یا پاقشه نه نجسه بسته پاقش ناگد. او طاهر مطهر یعنی یا پاقشه و دیتا پاقش کد. ما هي ادفيرت بيجتا وهو الماء المطلق يعني مطلق آوا همي آوت پاقش اوید سری ما گوتین هر 7 نوع همي او آون اوید طاهر مطهر اف آوش عسمانت نخار یانجیش عردی درد کفن او همي طاهر مطهر پاقشن و دیتا پاقش کن. ما آوا کدیا هی طاهر مطهر مکروه یا اولی یا طاهر مطهره او طاهر مطهره بس مکروهه باشتره تو استعمال نکی که اوجی وهو الماء المشمس او آوا اتامانه که بچیک دامای نه آوا که مازنه نه قلتین نش قلتین ماستره دینو که هین قلتین چیه جزء که آوا که بچیکه و اف آوا هنه یا مایل بر حتاوه حتا گرم بوی آوا هنه بوچی علمات بشم کار نهینن چنکید بشن آوا حساسیت چید کد ایش جلدی چید کد و گلک ایشش وی آوه چیدونش برهنده بشن مکروه یعنی باشتره تو کار نهینی اما اگر تب کار ایناجی تو نه گناه کاریت مکروهی دا تو نه گناه کاری بس باشتره ترکوه اولا من فعله هیلانا مکروهی باشتره اشکرناوی. ياسي طاهر غير مطهر ما طاهر مطهر ابو طاهر مطهر مكروه ما فيري قوتي طاهر غير مطهر ما آواه یا طاهره یا پاقشه بسته پاقش ناگد ناچه بی تو دست نویجه پیبشوی ناچه بی تو جنابت پیراکه ناچه بی تو تشتکی جسم خوب پیبشوی جلکیت خوب پیبشوی چونکی نمطهره تا پاقش ناگد اوه کش که وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات قلتي اوجي دونه ایک ماء مستعمل او آوهات کار اینان استعمال کرن ایکی سر خوی پیشیشتی و او آف کتت تشتکی دا تشتکی دا آمانکی دا چو جهکی دی بر خود رنگ و سیمای وی یا طاهره یا پاقشه چونکه انسان طاهره انسان نه نجسه یعنی ایکی دست نویجا خوب پیشیشت اف آوه نجس نبو او تو نشی بی اف آوه کن نجسه یا پیسه نه آوه کن طاهره بس غیر مطهره ریک بوتنای تا دان که تو دست نویجا خوب بپشو یانجی سر خوب بپشو یانجی عردکی خوب پاقش کی چنکی اوه هاتی بکار اینان ایکی پی پاقش بوی ایدن بوتنا چی بی تو خوب پاقش کی غیر مطهره. آوه قادمه هی ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين او كان قلتين فتغير. آوه قادمه هی یا نجس بس آوه سری ما يدويش بير المتغير بما خالطه من الطاهرات ما قد ما يهي مستعمل وما يهي تشتكي الطاهرة جلتي كالبوي لونوي بدل بوي وكي شربته شربت یا شد ناف آوه دا رنگه بو پرتقالی رنگه بو رش بو هنگه تو شی به اف شربت و نجسه نه یا طاهره بس تو شی دست نویجه پیبشوی تو نشی دست نویجه پیبشی هکه یا طاهره اذن طاهر غیر مطهر چای و هر تشتکی دی هبید که تشتکی پاقشت گلتی کلبوی لونوی هاتی گهرین یا بهنوی هاتی گهرین یا طاموی هاتی گهرین تو نشی اوه استعمال کی بو دست نویجه یانجی بو جنابت الا او نبید او تشتی یه طاهر بید رنگی وی نگهرید و طاموی نگهرید هندک علمات بجن هکا بهنوی گهری بو بهنکا یا خوش وکی ما الورد بجد اوها جائزه اما یا اولاتر تو ویجی استعمال نکی بو دست نویجه یا باشتره. یا چاره ما قد ماء النجس او کو حلت فيه نجاسة حلت يعني كتتيدا نجاسة كتتيدا تشتكي نجس كتتيدا اوادي تشتكي پاقش كتتيدا شربته کا چای کا داروباره تشتكي كتتيدا رنگی به هاتا گهرین یا بهناوه طاموه اوه تشتكي نجس كتتيدا رنگی به طاموه بهناوه هاتا گهرین
او آواه جي بشرطكي دون القلتين اتبن قلتين دابت او كان قلتين فتغير يانجي قلتين بيت حتى كو قلتين جي تشتكي نجاست كفيت تدا اوها ناچه بيتو استعمال كي اما هكر زيادة ترش قلتين بيت شنينه والقلتان بشتي هنگي قوت اما كقلتين شيا والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح قوتي هنديك قلتين بين صد رطلة بغدادي افاجي كيشان و بيوان دا هنگي تاتنا استعمال كرن اما يا ويقاوه يهاتي قياس كرن چند تقريبا 100 نوت بو 200 لترت آوه یعنی بیشه وکی ام ناف خودت بیشیم برمیله که آوه یه 200 لتری اگر آوش 200 لتراش برمیله که آوه کمتر بید و تدیدش تکی نجسی کتیتی دای تدامری طاموه بهنوه رنگ آوه گهری ابد تو استعمال ناکی و حتی نگهری بید جیما دم کمترش قلتینه تو استعمال ناکی نبو دست نویشه نبو جنابت نبو هر تشتکی بید اما اگر پترش قلتین بید و تدید نجاست که تیدا یان تبچاب خودی تشتکی نجس کتا تیدا چبکه که دست آوازراف یا تیدا کتا تیدا و تیدا برزبو بس رنگه وی طاموه بهنوه بدل نبو و زیده ترش قلتین اف آوها تیتا استعمال کرن درسته جایزه تو استعمال که بو دست نویجه بید بو نویجه بید یان بو پاپاقش کرنا هر تشتکیش بدنی بیت یان جلکی بیت او ها درسته بس ما گوت اگه کمترش قلتین بیت ناچه بیت دهیت حساب کرن ماء نجس انشاءالله در صبح دا دیگه هنا فصل دی فصل الاعیان المتنجسه وما يطهر منها او تشتیت نجس کیشکن و هر وصا اف تشتیت نجس کاچاوا تینا پاقش کرن والحمد لله رب العالمين.